Evo da jednim aplauzom pozdravimo Vojvodu Rada Čubrila. Pomaže Bog, braćo i sestre. Evo dok ovi momci ovu mapu postave, ja bih vas pozdravim sve i da kažem da ove godine bilo bolje nego prošle, a bolje i vreme, Bog nam je uslišio. Pa i mi smo bolji. I treba da budemo bolji, i treba da budemo jedinstveni. Nije Ravna Gora mjesto gdje treba da se raspravljamo ko je bolji i ko je veći, nego da budemo svi zajedno. Svi smo mi dobri i veliki. Mjesta ima za sve i u Srbiji i pod ovim nebom. Tako da, ja mislim, svi vi koji ste tu i oni koji će nas čuti možda jedan dan, treba da o tom razmisle. Ne govorim ovo džaba jer tako malo tuda idući čuo sam malo tako nekom nešto i prigovori, a to nije dobro. Svi smo mi Srbi, svi smo mi četnici, ili ćemo možda postati jednog dana četnici ako smo mladi. I tako treba i da razmišljamo. Za ovu priču o četničkom pokretu, o nastajanju i trajanju, dobar mi je uvod dao moj brat Ljubo Nenadović, ne znam je li tu, bio je kad je spomenuo da su četnici nastali na tradiciji Hajduka, to je tačno. Čovjek koji je odredio, da tako kažem, pravila, spali sve i idi u šumu, bori se za svoju otadžbinu. To je bio Hajduk Veljko Petrović. On je svoje sve zapalio i otišao u šumu. Da ne bi Turci spalili. I ta njihova borba, znamo šta je dala, oslobodila je Srbiju. E sad, dalje šta je bilo, o tom neću pričati, ja ću se vratiti na četničku priču. Kad je Austro-Ugarska okupirala srpske zemlje, izbila je buna u Vojvodini 1846. godine. Onda se je okupilo nekoliko odreda u Gruži, u Šumadiji, pod vodstvom Stevana Knićanina. Neki od vas se sigurno čuli za tog čovjeka, koji je te ljude odveo u Titel i u Šajkaš, a njima su se priključili u međuvremenu i određene grupe iz Crne Gore, Hercegovine, Bosne, Like, Dalmacije, svi oni zajedno i bećari, možda vam to malo zvuči čudno, ali dobrovoljci iz Slavonije su se zvali bećari, koji su sa njima isto tako bili tu i oni su ratovali i prisilili Ugare na primirje 1848. godine kad je potpisan Karlovački mir. Odmah nakon toga je održana skupština u Sremskim Karlovcima na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo od Srema, Bačke i Baranje i Banata. I donešena odluka da se to vojvodstvo, odnosno današnja Vojvodina, pripoji matici Kneževini Srbiji. Dakle, 1848. godine. Na istom tom skupu pukovnik Stevan Šupljikac, komadant tih odreda, proglašen je za vojvodu. I to možemo uzeti kao temelj i početak organizovanja četničkih jedinica. Nakon toga krenulo je odmah dalje, redom prema zapadu, pa sljedeća buna je izbila na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, Crnopotočka buna 1875. godine, koju je predvodio vojvoda Golub Babić, koji je svoje iskustvo i titulu stekao upravo u ovim ratovima pre toga. A priključio mu se Petar Mrkonjić, kralj Pere, Čiča, koji je tad bio princ i bio je na prostoru Kostajnice, tamo je prikupljao ljude i došao je na tromeđu u Crne Potoke da zajedno s Golubom Babićom podigne Crnopotočku bunu. Nakon te bune usledila je Nevesinjska buna 1880. Tu bunu vodili su Milo Jovović, Luka Jovović,
Peko Pavlović i opet Petar Mrkonjić sa 200 četnika koje je doveo sa sobom sa tromeđe. Paralelno sa tim imamo već Kumanovsku bunu, a odmah nešto kasnije i Bresičku. To je Porečje tamo, koji su iz tog kraja znaju od Leskovca pa južno. Tu bunu je vodio Micko Krstić, čuveni vojvoda. I iz te bune je izniklo preko 30 vojvoda koji su na prostoru južne i istočne Srbije, odnosno stare Srbije, današnje Makedonije, ratovali 38 godina za oslobođenje tog prostora. I prvi Balkanski rat, i drugi, i prvi svjetski, znači do 18. godine. Tad je izrođeno mnogo velikih vojvoda, velikih vojskovođa. Možda prvi među njima bio je Jovan Stanojević Dovezenski, tu je bio i Babunski, Sokolović, Skopljanče i mnogi drugi. A onda se pojavila jedna nova generacija na čelu sa Kostom Pećancom, pa Kostom Vojinovićem, pa Vojom Tankosićem, pa Vojinom Popovićem Vukom i tako sve do 18. godine. Ti ljudi su stjecali velika znanja, velika iskustva i dali veliki doprinos oslobađanju srpskih zemalja u to vreme i 18. razišli sa svojim kućama. Ali tu nije bio kraj. Osnovana su udruženja četnička velika, jedno je vodio čuveni Puniša Račić, a drugo Ilija Trifunović Birčanin, a njih je zamijenio kasnije Kosta Vojinović Pećanac. To udruženje, vjerovali ili ne, brojalo je 38. godine u predvečerje Drugog svjetskog rata 500.000 pripadnika. Zamislite to u ono vreme. Kad bi mi, braćo, mogli danas, sutra, za godinu okupiti desetinu toga, 50.000, to bi bio veliki uspjeh. I to je ono čemu moramo težiti. Imamo se mi na koga ugledati. Ništa mi ne treba da izmišljamo. Samo treba da nastavimo ono što su oni započeli skorom prije 200 godina. Izbijanjem Drugog svjetskog rata, nažalost, ondašnja Jugoslavija, odnosno srpske zemlje, pa i Srbija, okupirane su od strane Hitlera, Italijana, Mađara, Bugara i tako dalje. I te četničke formacije koje su postojale u regularnoj vojsci Kraljevine Jugoslavije, bilo je 6 bataljona specijalaca, što bi danas ovi rekli, to su bili specijalci. Oni su se razišli, otišli po planinama i nastavili dalje da dižu ustanke. Pa su krenuli, ne znam, tamo na Velebitu sa Vraca, preko Bosne, Crne Gore, Jadra, Ravne Gore, Kopaonika i tako redom. Te ustanke su dizali veliki ljudi. Evo, danas smo tu pominjali mnogo puta ime Draže Mihajlovića, Pavla Đurišića, Vojvode Momčila Đujića, Keserovića, igumana Džidže iz Tronoše, Račića, i da ih ne nabrajam, ima i na desetine. Oni su podigli opet ustanak na onoj istoj tradiciji i vodili borbe 4 godine. I znate šta, nikad ne bi bili izgubili. Ja sam tone materijala proučio da to vidim kako je to bilo u to vreme. Nikada ne bi izgubili rat. Kakvi komunisti, kakvi bakrači. 20. oktobra u Beograd ušla je ruska armija sa 320.000 crvenoarmijaca i tenkovskim korpusom. Oni su ušli u Beograd, a za njima Peko Dapčević sa 54.000 partizana. A nakon 7 dana došao je onaj zlotvor iz Moskve, Broz, da se ustoliči, zasjede i da nam krv pije. I dan danas mi imamo posljedice komunizma i njegove vladavine. Vi to vidite, ne trebam ja o tom da vam pričam. To je istina i nju treba da znamo. Ali mi smo žilav narod, mi nestajemo. Iako se desilo to, ipak su se našli ljudi, vojvoda Dobrosavjevđević i vojvoda Momčilo Đujić, koji su 45. godine
izvršili proboj na Pađanima 3. decembra na 4. 1900 je četnika poginulo za jedan dan. Ali su se probili i izašli u Italiju. I sačuvali čast i obraz četnika, četničke tradicije i četničkog pokreta. I dalje su nastavili, organizovali su opet udruženja. Evo danas smo tu imali braću iz Australije, oni to vrlo dobro znaju. Danas postoje udruženja jaka i u Kanadi, i u Americi, i u Australiji, i u Evropi, pogotovo u Engleskoj, koji baštine to vreme što su im ostavile velike vojvode Jevđević i Đujić. I to je dobro. I sad imamo ono što mi znamo svi. 90. godine Jugoslavija je raspala se, počeo je rat. Hrvati su napali Srbe u Krajini i mi smo morali odmah da se organizujemo opet. Eto, ja sam jedan bio tih, bilo nas je više koji smo odmah pokrenuli organizaciju četnika na prostoru ondašnje Krajine i današnje Krajine, da budem konkretniji, na prostoru Like i Dalmacije, a to se kasnije proširilo, jeli, 1991. i 2. godine i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na današnju Republiku Srpsku. Ja ću pomenuti neka imena koji su to vreme dali veliki značaj i doprinos tome, pa bi pomenuo vojvodu Lančužanina Kamenog iz Vukovara, neki ste čuli za njega, on je danas trebalo da bude tu, ali on je čovjek šlogiran, bolestan je, nije mogao da dođe. Ljude koji su bili van tog prostora, a došli su kao dobrovoljci, vojvoda Jovo Ostojić iz Apatina, vojvoda Mando iz Ugljevika, vojvoda Brne Gavrilović iz Sarajeva, vojvoda Vaske, ne bi da nekog zaboravim. Oni su 1991. godine došli da nam pomogu sa svojim jedinicama od Slavonije preko Like i Dalmacije. I tu su proveli vreme do početka rata u Bosni i Hercegovini. To je bio maj 1992. godine. I onda su se uglavnom povukli na prostore Bosne. Čak smo išli mi tamo jer je došlo do nekog zatišja i primjera, pa smo imali prostora da pomožemo našu braću, a onda su se pojavili mnogi drugi nakon toga. Vojvoda Slavko Aleksić, Rade Radović, Mirko Blagojević, ne bi da nekog zaboravim, ali eto, ne mogu baš da se sjetim, možda nekog i preskočim, neka mi ne zamjere, ali to je istina. Ja sam imao i danas priliku dolazeći ovamo da vidim da se pomalo neko duri na nekoga, možda na mene, možda na Brneta, možda na Čeku, da evo njega sam bio zaboravio, da ga ne zaboravim, Čeko Dačević i tako dalje. Nemate ljudi razloga da se na te ljude durite. Da li su oni dobri ili loši, to neka prosuđuje Bog i istorija. Ali je činjenica da su, kad je trebalo, vlatili se oružja i branili srpski narod i srpsku otadžbinu. Neko bolje, neko gore, ali su branili. I kad čujem da neko nešto ružno kaže za nekog od tih ljudi, naravno ima ih još mnogo, ne moraju biti svi vojvoda, ima tu i pukovnika, i majora, i generala, i narednika, i podnarednika, i vojnika, i svega i svačega. Svi su oni zaslužili da ih poštujemo. I sutra, imali smo već priliku da čujemo da će doći opet do vjerovatno nekih problema i u Raškoj, i na Kosovu, i mi ćemo opet tamo ići, svi, pretpostavljam, borit ćemo se za našu zemlju, za naš narod. I ne treba da se zamjeramo međusobno. Nije Ravna Gora mjesto svađe i podjela, nego ljubav i bratstva. I Dražo kad je došao na Ravnu Goru, nije došao da se svađa. Došao je da okupi ljude tu, da krenu odavde da se bore. I svi oni okolo što su dizali ustanke odavde do Velebita
i ovamo do Kozjaka u staroj Srbiji. Svi su imali isti cilj, slobodu. Zato imamo krilaticu ujedinjenje ili smrt, sloboda ili smrt. Niko nije govorio, ajmo se posvađati pa smrt. To je ono što ću da vam kažem. I ja vas još jedan put molim, kao vaš brat, nemojte da govorite ružno jedno drugo. Ima tu naravno možda prostora i da se nešto prigovori. I ja sam prigovorio ovih dana nekima zato što su se nedolično ponašali, pa su čak neki dijelili neke titule i činove. Moramo se uozbiljiti, ljudi moji. Titule se dijele u ratu, a ne u miru. Sve ove ljude koje sam ja pomenuo, od Stevana Šupljikca do današnjih dana, svi su oni to stekli ratujući. I ne treba se sa tim igrati, jer mi na taj način skrnavimo nešto čestito. Tu neko reče, čini mi se sestra koja je bila malo pre tu, pa to je najelitnija jedinica u istoriji, četnici. Nema bolje. To što se priča ovaki i onaki, to nije istina. Vjerujte mi. Ja sam čitav život provao to izučavajući i ništa drugo i ne radi. Nema toga. To su komunisti izmislili. Biti četnik znači biti gospodin, biti rodoljub, voliti svoj narod, voliti svoju otadžbinu, poštovati i druge, što da ne. Ali ne dati svoje. I sutra ako zatreba, idemo. Ne treba mi da se bavimo politikom, ko je na vlasti, ko je ovamo, ko je onamo. Nije to naš posao. Naš je posao da branimo otadžbinu. To je nešto visoko, uzvišeno. Ko će biti predsjednik države, nek bude onaj koga narod izabere. Što se tiče lično mene, ja bi da bude kralj. Ali ako narod bira nekog drugoga, šta da radimo? Ne možemo da mijenjamo narod. Prema tome, ja mislim da je jako važno da budemo pošteni prema sebi i prema drugima. I ako ima nešto nekom ružno da kaže, evo danas je trenutak da se izmire i da kaže, oprosti mi brate, ja sam pogrešio. Eto, možda sam bio ljut, pijan, nenaspavan, žena me naljutila, svašta je moguće. Evo ja ću vam samo ukratko pokazati na ovoj mapi kako je to izgledalo. Evo, tu imamo Sremske Karlovce, odavde smo krenuli. Pa su odatle otišli na, evo, Crni potoci. Pa su odatle otišli u Hercegovinu. Ne mogu sad da vidim Nevesinje, ne vidim dobro, ja sam malo, evo ga, Ćorav. Vidite, Trojka. Pa su odatle otišli ovamo, da vidim, evo 5, 6, 4, to je ta priča o staroj Srbiji, evo vidite, 7. Pa kasnije ovamo priča Drugi svjetski rat, Ravna Gora, Bosna, Romanija, Kopaonik i tako dalje, Vukovar, evo ga ovaj zadnji rat u kom smo mi učestvovali, evo tu i Vukovara, evo tu i Sarajeva, tu je bio i Brne i Slavko i Vaske i mnogi, evo ovamo i Tromeđe, gore opet ponovo, tu sam bio ja i Boško Beader i Dušan Lazić i mnogi drugi ljudi i Nikola Tesla, evo nije tu, ne vidim ga, imamo i Nikolu Teslu na Ravnoj Gori, ali nije tu, tamo je u onoj šumi. Svi su oni tu bili i mnogi drugi. Na hiljade branili. I ja se nadam da ćemo tako nastaviti dalje. Ja ne bih puno da dužim. Sad ćemo imati jedan prikaz, jer mi pomalo nešto i radimo i treniramo, pa će tu momci na čelu sa našim bratom Vladom Đorđevićem da pokažu nekoliko zahvata i odbrana od noža i raznoraznih stvari. Mi ćemo i u buduće gledati, planiramo jedan kamp da napravimo tu u junu, da dođu ovi mladići, svi mlađi ljudi, da malo treniraju, da vježbaju, da malo ojačaju, da nauče nešto. Neki znaju, neki ne znaju, ali je dobro naučiti. Treba će. Pa bih vas zamolio, evo sad oni kad krenu tu da to rade, da malo pogledate kako to izgleda. To su vrhunski majstori za borilačke vještine. Mislim da će korisno biti pogledati. A možda jednog dana neki dođu i da malo nešto nauče, mogu i tu, oni koji su u Beogradu mogu da se jave gore i tako dalje. Dobro je, evo ja sam poprilično u godinama, ali vjerujte mi da treniram i dalje. Valja. Ajde Vlado.